ओजा खराइजम अथौबा अखोइगी मणिपुरगी हौजिक लैरिबा कॉन्फ्लिक्ट असिदा प्रॉक्सी वार यावरे हारिबसी प्रॉक्सी वार सि करी मरमगी दमक्ता यावरिबनो अदुगा मतौ करमना लाकपनो हाबिसिगी मतांगदा अदुगा हौजिक थोकलिबा अखोइगी कॉन्फ्लिक्ट असि हाना फुली डिजाइन तौरब्रा हाइबगी चिंगनाबा अमसु लै ओजा थौबा करी थंबिनिंगे उतंग थंबियो Especially hum this week. Dosa logi ko kau gitu mal civilian. Ya. Especially hum suna punna yeng da baya da bakra lay. Ako na proxy war gi declaration ma pidai si mamangi chahida. 2024 gi tangkai kare henjalak pa haidi handa ki thoi ba Manipur gi crisis si gi chahi henzel aba matungda poching si punna yenga kanda thokriba thodong mayam si koina realign tawraga karai da kamaina kari oirapano habsi yenga kanda koi masigi conclusion si da tagibane ado hairi masigi conclusion si amuka tangai padana koi masi miyamna mass oina masi acknowledge tawraga masida react tawning bagi kano si khara wat kiba aduna madu yi wali ba saruk tu handak amo koina masi reaffirm tawraka na miyam da madu convince tawna ba akoi da phangi ba machak mathum haigadra natraga madu gi evidence mayam madu gi logical oiba situation mayam ama proxy war sibu define the way about incident mayam amagi collection tawra kanda adui potu chapsan establish to wong amak padai news ye koina hairei se say for example ai makok tagi houjage genesis am yengse genesis yengse adi hujik manipur da thoi irang sida han banu mitki me gi tang hum gi sida irang si rally dagi torbung gangbai da leriba metai gi khunching da attack to bulak da AK47 pai ba full combat dress set pa cookie gi adun laba militant armed group se yaw gala mayam loi ukre natra video viral oidana mayam da kuba khudana tawdana nomai pa AK47 pai ga sat padu adumaina lak khraba matung dagi whole conflict si makhoina drive tawraga अखोगी मैतै सिविलियन द लान ताबै थबुक सि मोइना मांग थारगा तौखेबा अर हारिबा सिगी खुलाई पाइरिबा कांगु सि कनानो हाइबा सि कोइना चुम कोइथि थिरग येंगा कांददि सिगी ग्रुप सि इंडिया गवर्नमेंट गा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन तरुगा लेबा मिलिटेंट ग्रुप नाक्तने अर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट गी सिगी पैक सिदा साइन तरुगा लेबा ग्रुप सि पुन्ना लालो लुप कुनगा मंगा नेबा कुनगा मंगा सि मनुंगदा अमना ग्रुप मी ग्रुप तरागा ग्रुप तरे ना पुलगा अमना कोई UPFC ओइबा अदुगा अमना ग्रुप तरागा निपान ना पुलगा अदुना केनो ओइबा अदु केनो गा UPF का से अम्ब्रेला अनि मखादा तौरगा सिगी ग्रुप कुन मंगा से पुन्ना इंडिया गवर्नमेंट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट सी 2008 ता साइन तवेबा अदु 2008 ता फॉर्मली साइन तौजबा तारगा सु 2005 ता असम राइफल्स का मोइगा की मरकता अखोगी अनऑफिशियल होना ऑलरेडी सीज फायर ममोय मसेन की मरकता अंडरस्टैंडिंग म लेरगा ऑलरेडी खुद थानरमद्रे ओके 2005 ता मसी मणिपुर गवर्नमेंट बाईपास तौरगा तौरम थबंगने मरनि मतम अदुदा इरांग जी कंकला कांदा अखोनी स्टेट गवर्नमेंट हंग मतमदा अखोइदा 2005 ता इंफॉर्मेशन कैम लेते 6 ता लेते 7 ता लेते अदु 8 ता फॉर्मली तौरम दाइदा खंगलखिबा लेई हाइबसी मतमदुदा कोना मयाम मोइगी सरकार पाइबि सिंग हाइदोरा का अखोइ खंगे बको अदमाइना तौकिबा पोछि suspension of operation the word itself operation am suspend tawduni ada operation suspend tawduri operation ji operation sungi lekhi de maram di jigi moina agreement sign tawriba armed group sing se masiga india government gi indian army or indian security forces ki marakta encounter tawnaba nomai kamna ba ambush tawbugi record amu leite not single bullets was fired from the Kuki militants towards the Indian army aduna operation sungai leitaba pot amada operation suspend tawai agreement ama sign tawre haibase adudagi hauna dum magi yamna deceiving oiba minamba or madu khoi miyam sida lan na pauthokpa pot amada proxy oiba arrangement ama tawre haibase adu adu de hore adagi de amu hairiba sigi sign tawnariba group ani se KNO UPF hairiba group ani sigi amu leader ani se KNO gina PS Hawkip the UPF kina hojiki thanglian pawite moi ani makse foreigner ne ba PS Hawkim na Nagaland da pokpa sorry Burma gi Somrat Trek da pokpa Somrat Trek da chawba aduga Nagaland da laga settle tawkiba Nagaland da bank ki service pok tawruma ba aduga kona Manipur da shift tawrokpa hai banu pasina KNO gi president oire
adagi thangyan pa kuite hai sina 1990 phoba Myanmar da military akhoi Myanmar da member of parliament board karaga MP oiramba nupane aduga masi Myanmar da akhoi moigi politician me amde attack torokodagi Myanmar thado chielaga 1993 da Churachandpur da laga settle tawkiba aduga hairiba 1993 da settle tawkiba nupa se 1994 da Indian citizen oilerame Indian passport pai lerame aduga mana linkhatpa hujiki Jomi Revolutionary Army hariba ZRO hariba Jomi Revolutionary Organization hariba sigi group sigi mana chairman oire aduga masu India government na 2008 da sign tawise masu pusala sign tawrome adha India government na hujik suspension operation agreement sign tawrine hariba lalalup singse masi Burma dagi originate tawpa foreign leader ngaktane ba adu India manung da pusalaga India government na sign tawraga foreign leader singna lead tawba armed group terrorist group mayam si ekhoi gi Manipur gi chingi saruk singsida strategically tampak singse koina question laga game taraga marina lanban sara khoi je mogi designated game ne na moina thamame ba matamadu dadi suspension operation agreement sign to matam dadi Manipur gi micham miyam na koi jamani hoi kai loina mak mayam na kari khalli laloba lambi da lootpat toba crime toba Churachandpur da nungdang chatpa ngamdaba mapan thokpa ngamdaba aduma crime yam toba khulai paiba group mayam si India government loina khomjel laga peace talk tawdana designated game da pusandana stipend pidana normal life da pusalaga dimasi apabo khongthang ni na koi karam ta react tawkite akoi civil society su react tawde mayam na madu India government gi peace initiative hedana koi kai hatare lal horoga chalu mi sing do pusan bagi campaign mama gi initiative ma lorok pane masi yam phaba policy ne na khalaga mayam da karam ta react tawkite ba adu moidi adu da moina tawro mi sidi hairu mi sing si pusalaga makoi si mapangan hapaga makoi si counter insurgency operation da sinna ba oilena me adu counter insurgency operation da sinna ba du phoba adu phodo miyam na kaim haide ba because madu India government gi magi counter insurgency operation gi policy ba ne dum khalle ba underground da lady ba arm group mayam du India government highway in da ba mayam du highway in ba kangu sing si moi gi proxy army oina Indian army gi mahutta makoi si moi gi proxy army oina season raga haide ba outlawed underground koi gi group mayam du mathak da operation to han ba season ra ba se si phodo miyam common people na kaim ta madu da react tawde bamde madu India government gi tawum thokne na dum khandong na reba adu bo hairi ba adu gi group mayam duna handaki me gi tang ahum ji lakh matung dagi di civilian population da micham miyam da direct aggression chathara khone ado sigi aggression chathara kuma dam sida di ekoina khalamana India government yoga thamba India government na stipend piraga game saraga Assam rifle nga aga suk sang na chai tra te trai ban hena thama ba group sing duna Pongna tholaga Manipur gi micham miyam da mitai da kari da angak phangna sumaina nupi angang yauna hatana lan tara kanda si phawda India government na makoi si lakshan ba control tawba warak ba wate ba thabam da tawdraga di India government moida injan ba adu bulan amani hadan miyam na loroi de maram si karai da leige habisine ba aduna masi pochi India na Manipur gi ngangna sana ba yada ba lalobu sing si lakshan na ba honna rakpada ngamaktabadagi chahi yankai upuena ngamaktre armed forces special powers ek impose tawraga army gi military gi akanba operation nama chathara kanda mihan mipun fake encounter da milising singam changa ko nipan register tawr lai re ahen ma mama hat kre adagi de khoi gi custody da hat khiba adagi di disappear tawkiba force disappearance tawkiba imung manung da nupi ngang ijat khongoi nakhiba ang devastation thokdana nei khaira phawda makoina pamiba objective to meet tawkidre adubu makoina chathagiba human right violates tawba India gi army habisidi accountable were and state ki forces ni na moina human rights violates tawkiba aspect me amsina international issue oirakpa Supreme Court la padagi Indian army si back futa chingthokra kanda makoi gi mahutta kuki gi khulai pai ba singsi amuk proxy army oina pusalaga moina agreement ama su agreement I say it's not an political appeasement agreement oiram drive masi contract agreement oilera mem karama makhal gi contract no hai kanda kuki gi armed group mayam sinat pamiba kuki gi homeland se masi India government na at some point of time moina masi bargain tawna na bagi negotiation da pusalak pachi moina tumina ta thokiba khanar si akoi heng yeng asi but hanai khoi thabok se tawro na hai kiba manba adu gi contract tu di yanara kanda kuki sinasu Indian army gi mahut silaga moina sigi operation sida intelligence ki kari gi hanagi akoi gi tongan ba underground organization mayam na base hangdana leramba Churachandpur da Sajik Tapak da Kamjong da Amada Ukulda leramba mayam se hoji amta laiba ngamakte se
हुजिकी हाइब कुकी की आर्म ग्रुप मैम सिगी सपोर्ट तगी मधु कोई सैनिटाइज तौर नेब अदुगी माई पाकपुदु येंगाकांदा इंडिया गवर्नमेंट की साइड तगी मोइदा अहेनबा लिबरेज पिथोए हेना मोइसी कहे तारे कोई पार्टनर मोइना मिलिट्री पार्टनर कोऑर्डिनेटेड मर्सिनरी फोर्स अने कोइने हाइरिसे मर्सिनरी फोर्सेस मोइना इंडिया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टा फॉरेन दगी पुसलागा मणिपुर थमगा मियाम सिददी लाना अदुमाइन तौदी यादमनिना लीगल डॉक्यूमेंट अमो होनब लेजिटिमाइज तौ यानबना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन न नोमै काप लेमनबा न हायरगा एग्रीमेंट म तो दिल्ली दे तौरगा साइन तौसला मोइसी लीगल इम्यूनिटी पिथवे अदु इम्यूनिटी दो हेक फंगिबदगी मोइना फोन ऑपरेट तौरगा चिंगी एरिया से मोइना पूरा डोमिनेट तौसलागा ऑक्युपाई तौबने अदु पोतो मियाम द कई हायरम द पोतो ngasi di micham miyam da openly lan taraba matam si bawda india government tumin leirabani na makha lan chathagi ba counter insurgency gi amagi miyam di matman makha tarak pada india government masi proxy war moina lakshan mangam da ba lalolu miyam dugi civilian population sida hostage hoina tohallakanda thamalakanda madugi potuda kaheta moina pamibo objective se phangnana ba miyam si sari pairaga metpani adu si hostage situation na moina thamnana hona koda indian army na india government na thambadi yadabani na proxy army na thamagadi madudi moina nate haire adu hojik si home minister bisana maitei ga kuki ga khanabani masi terrorism ga mari lenade lining la shonga mari lenade moidi hanadagi manipur di khanara lakwa lebang ni naga kuki ju chahi tare changi ga na moina justify तौना बस स्टेट में होंग थैरगा हाइरैसे कई इंडियन आर्मी शो यावदना मोगी सम लॉजिस्टिक सपोर्ट खर पीरगा मोइदा प्रोटेक्शन खर पिथोग्र मैतैना मोइदा लान तान गे हाइरा कांदना ए नोमसे खनगनि सि चंग यारोइना उथतपा अदुगा कुकी सिंगना मुक तौरके हाइरा अदुदना मु लॉजिस्टिक सपोर्ट ड्रोन नुंग अमा कैमरा इंटेलिजेंस इनपुट पिथोग अमु तौबा हंदक कुई कुइदना मोलाम विलेज ता ट्रक अहुम होल लॉजिस्टिक सपोर्ट मैम लोन राशन नुशन मेटेरियल कॉम्बैट मेटेरियल नो यावरगा कुकी द पीदोय तौरमबदा इंडियन आर्मी की अखोगी बेस कनोगी असम राइफल की ट्रक सिंग पीगे तौरमबदा खुंजा सिंग फाबदा एनएसएन ना मीडिया दा रिपोर्ट होलखिब लरितो अदमाइना तौरकांदा सीजनरको पोनिना मसी अखोय मियाम पुना खंगमिनरकांदा सिगी पोचे हाने डिफीट तौद्रगदी अखोयना मणिपुर की इरांग से अखोयना लोइसनबा पामिबा अवाब खांगि मियाम सी इशू सिगी मागी मेन एक्यूज और मेन अखोगी रेस्पॉन्सिबल होइबा इंडिया गवर्नमेंट से मागी एक्चुअल माना तौरिबा अरानबसी एक्सपोज तौद्रगदी अखोय माइथिबा पीबा ngamroi haibasi khangamnina masi miyam da expose taubu change haibugi campaign du matungina hairakiba wafam hoi oza thawadu hojik chathariba khogi campaign haigadra si miyam da paksana khanghallaba matungda habdi miyam gi mandate defeat tauba ngamgani habgi thajabadi leibra government se nongoi kamna mai thi pinga moi mapangani yam kanba chaina yam kunba army yam leiba dune akoi ga moi ga na lan kamna ga donate makoi di miyam gi hona mai thi ba pi ga dawa ngasi phawda moina miyoi lakh 10 ga manga mu meitai lakh 10 manga bona fide citizen of the country india gi constitution na guaranteed tauba fundamental rights chahi ani matlaga india government thammi se मसी अखोई मियाम ना अपुन बई होम ना डिफीट तौदना मसी अखोई सिविल सोसाइटी की अखोई लुक खरन ना लाउबा आलमन खरन लाउबा अखोई खरन ना लीगल पेटिशन तौना माइथी पी गमोय मनम दी ममांग दा 2001 दा एग्रीमेंट साइन तौथोरबा एग्रीमेंट से मोइना रोल बैक तौरिसि मियाम गी होननी अतोपा पावर अमतना नते अदा अदुमाइन तौना हंदक सु मियाम गी दुंबा अपुन बई होमा सोयना मथौ तारकनी अदुगी पोछि मियाम सि तौगदोय पोछि चपचाना अखोई दा मदुगी कोस तो खंगगा थोलागदी कोस खंग थोलागदी इहोजी थेंगनाबदा थोना फना थेंगनै कोस खंगदगा मिनल प चंगा येला थोलकपदुदी ngaकी तौसनरमगा स्वाइ स्वाइ मांगकी अन मियामगी पोजे मुन्न कोस तो खंगमिनननबै दंता कोइना वाइड कैंपेन चि चथरकने ओके थैंक यू वेरी मच यामरिक चुंबा वरल थंबिरी